بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قند و نباتم زنده و سربلند باشین. ویدیوی نوبتی اویدی برادر کرامت الله یعنی کرپرنگ و حاجی معروف کلیلیسی کلیقنبا و برادر کرامت الله کرپرنگ سوال میکنن که اکی کرامت الله تو زمانی پاپولярни шидани бобора шумо шинос будем ё ки баъд шинос шудем? бародар караматулло бисёр гапи аниқу дақиқу факту ҳуҷату рақаму далилу моҳру печат қати мега худони габон боша ягон гапи зиёдтарам гап назадай гапуш туғри ма қабул дорам. замоне ки ман блогерия нав сар карда будам ба ман мухлисо гуфтанд ки ҳамин кали маъруф кабинети 14 кушодаи бисёр наворҳои безеб кеста намешавад бобо ту ҳамчун як бобои солхӯрда бобои ай ҳама кӯҳансолтарин бобо дар шабакаҳои интернетӣ ту бира вай кӯ ҳамро як насиҳат кӯ мо гуфтем хоб марҷ гуҷо гуфтем ҳоҷи маъруф гуҷо гуфтан ки дарунама кабинетиш дар пеши 18 этажоа ай купри кофарин мезгарид 18 этаже тарафи чап кабинет ва заправка мойка дора хам хели чизай да ба ма хесам рафтам онҷа гуфтам бинам ҷада кабинет ҷамо навори ма ҳаста навора будуран тамошо кунем кабинет шамҷа ба мо хесам рафтам ма худам рафтам ки навор карда рафтам хай ҳоҷи маъруф дидан замон мисол омад қатима мисол маро вай кард як меҳру муҳаббати бародарона боре ҳамчун бобо ҳурмати эҳтиром кард рафтем ба дар кабинетиш ба шиштем кабинет мегӯ дар ҷое ки навор мекунам ҳамҷода шиштем баъд гуфтум ки ҳоҷи маъруфҷон гуфтум ки ҳамин кабинети ҳамин 14 биё даф ки ягон наворҳои хуб кохӣ мара ҳамчун бобом фикр мекунам оянда ба сину сол ба ҳаҷо мераса ба наворота ба мебинам ба чӣ меган накамира гуфт бобиҷон хоб бобиҷон гапот қабул кабинети 14 нест этикетка петикетша кандам ина партофтам дига наворҳои хуб мекунем гуфт ки амҷадай карапранг амҷадай гуфтум бугӯш биёя биё бишинем ба омада караматулло омад караматулло хай я бачаи шустрияки ҳами бачаи ҳами хай шербача да омада хай шишта амҷада салом алейк кардем чеҳраи кушода ханда кард бо ханда хай суҳбат кардем камтар шӯхирам кардем баъд уҷа гап хел хурда гел хурд рафт баъд хай мақсади ма кабинет 14 буд кабинет 14 нест баъд уҷада гап шӯхӣ вақте ки мешинем пушти экран хай шӯхӣ мекунем вай мекунам не ки ё хай записда буд вай ма ки блогери нав будам намедонистам ё хай солҳои дароз блогерӣ кардагиам хай ба шӯхӣ кардем гап гел хурда рафт ба як хоҳари меҳрубон хай ман уҷада гап задам ягон шӯхӣ кардем ягон мисол гапҳои ширини тоҷикона гап задем ба шахсияти он хоҳари меҳрубон ман расидагӣ нестам ҳамчун шӯхӣ мекунам ку ҳамчун шӯхӣ вай карда будам гуфта будам ки ҳамин мо навор кардем ҳамин қа дидем ба ё тӯйро акӣ будам гуфтам бобо биё тӯй бирем ма гуфтам тӯй намерам бомерам оҷа ҳазор гап хабар мешавад ва ё тӯй рафтам ма гашта омадам баъди 2 рӯз пас яке ин хоҳари меҳрубон ответ доду видеокунира сар кард видеои вай маълуме ки чунонам пас зад мара чунонам пас зад ки ҳамин хел гуфт ки агар дига одам мешид ҳамин гӯшоша ку ҳамин хел мегирифт поли мекашид ҳамин хел дига дар ютуб вай намекард баромад намекард вай фикр мекард ки ман ҳамин хел одам ҳамин хел инсонам вай фикр накард ки ман бобои хел задни ход нестай фақат периодай тормуз нестай вай фақат периодай рафтан мегирим ман ҳамин хел бобои ман фақат дига газ додам сини пеш ман рӯ ҳафтода нашидам ман ягон чи нашидам ман абора як далеру шуҷоъ шидам ки бояд мо бирем ба ҳамин роҳе ки рафтем раҳат да канса бирем тайкине бирем хай ӯ ҳарчанд видеоҳои сахт мекард ман пушти экран телефон мекардам ки накӯ вай мара чунонам пас зад чунонам гапҳои қабеҳ гуфт чунонам гуфт ки олем видеош ҳастем бинем илоҳи товба ва нафаҳмид ки и бобо дига хел бобо хай баъд ман ҳамҷа чӣ гуфтем хоҳари меҳрубона
خواهر مهربان خیلی نصیحت کرد، نصیحت گوش نکرد، که مصلحت کرد، مصلحت هم گوش نکرد. خب گفتمش که خیلی من توکل به الله پاک، من دیگه کاردار نیستم. بعد پشت اکران کم ترک دست به دعا برداشتیم، دعا هم کردیم که خدا همین خواهر مهربان از راههای بد، از کارهای بد و از این چوی بد مثل خیلی کم شو بگی دعا کردیم بگردونه. در پیتر بودم که رون 8 ماه پس بود، چند ماه پس بود، یک ویدیوی بزه بروما مدد نویسوندن که تو بابا وای دعای تو قبول شد، چی شد که مثال خواهر مهربان تو خیلی شد، خیلی کرد، خیلی وایم که کاری بزه شد آخه. بعد هم شما بابا که هستم همه به من یگای، همه آدمی که کمیتر قبیح می نویسی کو ترم به من یگی خدا هدایتت کنه، کمیتر قبیح سراز ول نویسونده است، ویدیو رو تاخیرش تماشا کنیم بگه فقط هم بابا رو داشتم میتی فایده تو نمیکنه، این بایی چی بابا رو شکست نمیتونه، بایی گپور قبیح تو نامه عملتون سیاه میکنه. خب همه ویدیو کردم اویدی خواهر مهربان با ما فکر کردم کمتر آبشی یک ویدیو کنم، گفتم آبشی در چهره همین زنی فریب خورده، زنی که کیداچ کردگیان، زنی که نیمی رهش کردگیان، آبشی زنهایی که هستن که تمام قشلاق دیهول شهر رایونو داسته که نامردها میگیرن نیم کلا میکنن، نیمی ره میکنن میپرتویان. وای زنها دلی نازک دارن، زنها با دل مانده میشوند، با وایودا مثال غم و غصه بار میشود، جین یارشون میشوند، قاریسالو جین یارشون میشود. وقتی که جین یار شد، شیطان یار کشید، بعد وای کارا میکنه، وایو میرن خوی خودشونا علو میزنن، خوی خودشونا فلق میکشن، خوی خودشونا در دریا غرق میکنن، خوی با خودکشی تمامی کارا میروند. و همچون بابا یا دلسوزانه راه آسان شما با اینو یعنی که نوار کرده گفتم راه آسان شد، یعنی که حکم زینا سنگسارای نه که الله پاک بسیار غمخوار و مهربان نسبت بندهاش راه آسان شما نشان داده که تو فقط وقتی که نیمی ره شدی، وقتی که تو را نیمی ره کردن، وقتی که نامردها در حق تو نامردی کردن، تو فقط یگانه تکیه‌گاه، یگانه امید به او الله پاک بکن، با او آفریدگار که او آفریدگار من و تو را آفریده است، خالق من و تو را خلق کرده است. باید او را ما و تو بشناسیم و ذات پاک باید بشناسیم و رو به جانب اون کنیم که وعده خودشه که اگر زمین و آسمان ها گناهی تو پوشیده باشه، رو به جانب الله پاک بکن، توبه نصوح کن، دیگه به این گناه باز نگرد. وعده الله پاکه که شاید که خدای مهربان غفور و رحیم و بخشنده مهربانه گناههای ما و شما رو ببخشه. وقتی که بخشید، توبه نصوحی تو قبول شید، همچو از مادر نو تولد شدی، مثل کینوی حضرت یوسف زلیخا که نمیفهمه نمیگه پشما. بو هم بلوگر هستن که چهرهشون نمایان نمیکنن، میبرن میمونن. بو ببرین بو ویدیو رو بمونه. بابا دارم خیلی بابا فهمیدی؟ بابا سخن میکنن، گپ نوتوری بشه بگو نوتوری. آبشی خواهرهای فریب خورده دم گپ زدگی هم و گفتنی هستم که گناه، ذره گناه، مولکولا میکرو مکرو ذره که ذره چوهایی که هم خیلی گناه هم باشه که اگر او گناه ما بگن گناه نیسته که ما آسی میشیم، ما از این خارج میشیم، ما از ایمان خارج میشیم. خیلی دملا میگن گناه هسته، یکی ما تکیه به او ذات پاک میکنیم که غفور و رحیم و بخشنده مهربانه. وعده ایخچه توبه نصوح، تمام توبه نصوح، گناه عفو. راه آسان تریش ما گفتم شما میبرین میمونین. برادرها زنده و سربلند باشین. این بود مثال قصه که ما قطعی کارافرنگ چخیل مثال شناس شدیم و چخیل وای کردیم، با هم دیگر در تماس بودیم. و یک جای دیگر گفتم که وقتی که گفتن که همه کارافرنگ ویدیوشو دالی چید، من همونجا کمتر گیلای کردم، خفه شده خودم میدونم.
ما گفتم از عقباتی ما دور گرفتین قواتی ما نبودیم مرا دلتی نکردیم مرا وای نکردیم همین که کمتر گیله کردن بابا گیله میکنن کو نمیکنن برای همین رولик درازی باشید شلو با رولیکو خوب میکنین فقط از همه شما خواهش دارم که رولیکو با منفعت جامعه باشد با منفعت دولت و ملت باشد که ما را بشناسن که ما کی هستیم ما چخیل مثال وطن دوستیم ما چخیل وطن داریم ما چخیل برای وطن مثال جان نثاری ها میکنیم خیلی ویدیو کنیم تربیه نسل نورس کنیم ما اسپند نمیکنیم ایسا همی گپو خبرش ما که یک ویدیو دیگه خیلی کنیم انشالله ویدیوی خوبه از بابای محمد انتظار شوید زنده و سربلند باشید